Životne priče, umjetnost, sloboda, uspjeh. Podcast S. Radio Sarajevo. Drage naše, dragi naši, pratite još jedno izdanje podcasta S. Danas razgovaramo o jednoj od gorućih tema koje se tiču svakodnevnog života u Sarajevu, održavanju čistoće i odlaganju otpada. Naš današnji sagovornik je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bojan Bošnjak. Dobro nam došli. Za početak, kako biste vi ocijenili trenutnu situaciju sa odlaganjem otpada u kantonu Sarajevo na temelju nekog svog iskustva? Mislite konkretno na odlaganje otpada ili na cjelokupnu problematiku? Konkretno na odlaganje otpada. Pa odlaganje otpada je u jednoj, da kažemo, fazi koja bi trebala polučiti boljim i kvalitetnim rješenjima, a o čemu se radi zapravo? Mi smo nedavno imali raspisali smo u stvari jedan veliki tender za izgradnju nove plohe na koju ćemo odlagati naš otpad u narednom periodu i to je jedan veliki infrastrukturni projekat na deponiji Smiljevići. I kad govorimo o deponovanju, mi govorimo o u stvari odlaganju otpada na naš regionalni centar za upravljanje otpadom Smiljevići, koji je u stvari jedna velika površina koja se koristi za deponovanje otpada u Sarajevu, pa poslije u kantonu Sarajevo već dugi niz godina, od 60. godina prošlog vijeka. Tako da je situacija sa deponijom trenutno nije najbolja. Mi ovaj projekat za kojeg smatramo da ćemo ga krenuti u realizaciju ove godine, ako nam to dozvole ne samo vremenski uslovi, nego i tenderska procedura i sve ono što se tiče provođenja jednog takvog postupka koji je veliki, otprilike 4 miliona maraka je vrijednost ove investicije i to je najveća investicija zadnjih 10 i više godina na deponiji i ja sam stvarno sretan kad možemo pričati o tako velikim ulaganjima u nešto što je prijeko potrebno, prije svega svakom urbanom ili svakom modernom gradu ili svakoj modernoj sredini, a Sarajevo svakako mi želimo da bude jedna metropola, urbani centar, a ono svakako jest centar naše države. Koji su ključni izazovi koje vi vidite u Sarajevu, to jest u kantonu Sarajevo, kada govorimo o odlaganju otpada? Pa ključni izazov su stvari, prije svega prostor za odlaganje otpada. Dakle, sama činjenica da mi radimo novu plohu govori vam dovoljno da mi nemamo prostora za odlaganje otpada na trenutnoj deponiji, odnosno trenutno na deponiji i ja se nadam da ćemo to neki životni vijek ove naše deponije, koje je jedino mjesto tog tipa u kantonu Sarajevo, produžiti. Izazovi su prije svega količina otpada koja dolazi na deponiju. Ono što je bila moja obaveza ili što je bilo moje obećanje koje sam dao faktički sam sebi jeste da pokušamo taj sistem prikupljanja, odvožnje i deponovanja otpada malo promijeniti. U kantonu Sarajevo već nekoliko godina postoji različiti projekti koji imaju za cilj da urede sistem o kojem govorimo, međutim do dana današnjeg bez nekih konkretnih pomaka i to obećanje koje sam sam sebi dao i građanima našeg kantona jeste da konačno usmjerimo temu deponovanja otpada na pravi način. Mi moramo razmišljati strateški šta sa našim otpadom u budućnosti, jer njega je iz dana u dan, iz godine u godinu sve više. Mi otprilike 500 tona dnevno odvozimo na ovu našu deponiju i svakako da ta količina otpada mora biti reducirana. Nju ćemo reducirati i to je u stvari jedan izazov kako da pripremimo naše građane za to što nam slijedi, a to je to razdvajanje otpada. Od onog primarnog pa dalje na sekundarno. Mi trenutno imamo pilot projekat koji provodi naše kantonalno komunalno preduzeće Rad. Naši građani svi su mogli vidjeti da na pojedinim dijelovima našeg grada, u ovim urbanim dijelovima, postoje ovi takozvani zeleni otoci. To su stvari tesno urađena područja na kojima naši sugrađani mogu odlagati ili razdvajati otpad na plastiku, odnosno taj neki ambalažni otpad, staklo i metal. Dakle, mi smo pokušali odnosno Rad je pokušao sa ovim jednim projektom da vidi da opipa puls našeg građanstva i on je vrlo pozitivan. Mi imamo preko 60% povećan broj recikliranog otpada ili razdvojenog otpada u periodu kada su ovi otoci postavljeni. Tako da nam je to jedan veliki impuls
i da krenemo ozbiljnije u tu temu. Ono što smo primijetili na području kantona Sarajevo, da ove rubne takozvane opštine, one imaju malo bolji ili sređeniji način kako razdvajaju otpad, obzirom da su uvedeni dvolinijski sistemi, recimo u Hadžićima, Ilijašu, Trnovu, Vogošći, tako da sada da ne izdvajamo nikoga posebno, i pokazalo se posebno recimo na području opštine Ilijaš taj dvolinijski sistem vrlo efikasan, gdje mi imamo faktički 2 mjesta ili 2 kontejnera gdje odlažemo ambalažni otpad i ovaj miješani otpad. Moja ideja i ideja nas u ministarstvu je da pokušamo to sa rubnih opština prebaciti u urbani dio našeg grada, ove gradske opštine, i na tome radimo i pripremamo jedan projekat kroz naš program koji se zove Sara Eko. Mi ćemo raditi uskoro, ispitivali smo gdje bismo mogli najbolje testno da pilot projekat jedan uradimo, da našim građanima omogućimo da dobiju male ove kante, gdje bi bile 2 kante u jednoj kanti, faktički da možemo onda u našim domaćinstvima raditi na primarnom razdvajanju otpada, kako bi se onda poslije taj otpad mogao na ovim zelenim otocima jednostavnije i efikasnije razdvajati. S obzirom na to da ste bili ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na koji način je pitanje odlaganja otpada povezano s ekološkom održivošću? Kako bi institucije mogle bolje upravljati tim aspektima? Ta održivost uvijek nekako postavlja kao imperativ, jer bez dugoročno održivih projekata i statusa posebno, teško je govoriti o nekakvim onda ozbiljnim stvarima i napretku. Kada se tiče ministarstva kojeg ste spomenuli, ono baš i nije imalo toliko dodirnih tačaka direktno s okolišem, ali svakako svi napori koji se dešavaju recimo i u šumarstvu posebno, pa i u vodoprivredi, uređenje korita rijeka i tako dalje, održavanje nekog sistema vitalnim, idu ka tome da se ne narušava priroda i manje više kroz aktivnosti u šumarstvu, koje je faktički privredna grana koja ne mari baš puno u nekoj svojoj osnovi za ekologiju, ali smo se kroz to ministarstvo trudili da ukažemo na sve aspekte življenja sa ekološkim stvarima i sa prirodom, jer narušavanje prirode u šumi značajno utječe onda poslije na čitav ekosistem, dakle, i onda nam je problem poslije kako i sve one posljedice koje se dešavaju narušavanjem nekakvog šumskog reda ili prekomjernom sječom, neadekvatnim odlaganjem drveta, utjecajem na prirodu u opštem obimu ili opštem nekakvom smislu, koliko to onda negativno utječe na sve druge aspekte življenja, posebno ljudi i u ruralnim područjima koji su nadomak tih šuma. Tako da mi smo i u to vrijeme pokušavali raditi na tome da se prije svega legislativni okvir stvori, jer mi trenutno, to znate, u federaciji već dugi niz godina nemamo zakon o šumama, što je između ostalog vrlo teško onda, odnosno vrlo teško je neke stvari složiti na pravi način i tražiti neku ekološku osviještenost ili odgovornost pojedinaca koji onda rade neke radove u šumama. Ali mimo toga trudili smo se i dan danas apelujemo i radimo na tome da se taj šumski ekosistem održava na adekvatan način, da se svi radovi koji se izvode u šumi i na šumskom zemljištu, da se prati ta nekakva ekološka norma, da se poslije završenih projekata u šumarstvu, da se ti prostori oplemene, da se radi i pošumljavanje, ali i uređenje tih prostora. Nerijetko znamo i možemo vidjeti posebno tamo gdje se izvode obimni masovni radovi u šumarstvu, da tamo ostanu velike vododerine, neuređen prostor, vrlo teško poslije obnovljiv i tako dalje. Evo, prije početka ovog zvaničnog razgovora malo smo razgovarali o navikama pojedinih građana Sarajeva. Sad, građani Sarajeva često se žale na pretrpane kontejnere i nepropisno odlaganje smeća. Koje mjere smatrate da bi mogle biti efikasne u rješavanju ovih problema? To je vrlo onako bremenito pitanje. Komentarisali smo prije ovog našeg razgovora, odnosno prije početka zvaničnog razgovora, stvari koje vidimo mi
ono što narod kaže golim okom u Sarajevu. Nije to samo u Sarajevu, to se vidi u svim našim sredinama, ali pošto kažem Sarajevo kao metropola, ne smije se dopustiti taj luksuz da imamo stanje oko naših mjesta gdje odlažemo otpad na način kako i možemo danas ili u stanju kakvi danas možemo vidjeti. Neodgovorni pojedinci, nećemo reći građani, nego pojedinci među našim građanima čine nam grad u nekom svjetlu neprihvatljivim za život u moderno vrijeme i s tim u vezi mi ćemo se truditi i radimo konstantno da obavještavamo građane da se neke stvari ipak ne smiju raditi. Mi smo kroz našu akciju proljećnog čišćenja kantona Sarajevo, obilazak svih opština, desetine, ako ne 1000 tona otpada odvezli koji se prikupio na javnim površinama, odnosno koji je u stvari deponovan na javnim površinama, nelegalno naravno, u kantonu Sarajevo za nepunu godinu dana. To su veliki izazov koje imamo u ministarstvu, kako da naše građane u stvari osvijestimo da odlaganje otpada pored mjesta gdje živite ili pored haustora, pored naših ulaza ili na zelene površine zaista ne doprinosi nikakvom, ne samo estetskom, nego ne doprinosi da se pogoršava zdravstvena situacija u kantonu Sarajevo, jer sami znate da kada neki stari kauč ili ne znam ja, neki stari ormar negdje odložite na nepropisno mjesto, da on onda bude mjesto gdje se skupljaju raznorazni glodavci, gdje se ovi insekti nakupljaju i tako dalje, tako da sa tog nekog opšteg aspekta gledanja na stvari, odlaganje otpada nepropisno nije ni zdravstveno ni higijenski prihvatljivo. Mi pokušavamo recimo ovim akcijama, odnosno ne mi nego rad, pošto oni su zaduženi za operativni dio ovoga posla, oni pokušavaju akcijama odvožnje kabastog recimo otpada koji stvarno stvara dodatni problem svima nama koji pratimo što se dešava, da te akcije rade češće, aktivnije, međutim i pored tih akcija imamo situaciju da ljudi te stare stvari, čišćenje podruma, tavana, sve to što bi trebalo završiti na jednom reciklažnom dvorištu kojeg mi na svu sreću imamo u Sarajevu, ali ga nedovoljno koristimo, završi pored kontejnera. I pored ovoga nekog pristupa da radimo masovnu promociju prisustva tih reciklažnih dvorišta, mi ćemo u narednom periodu sa svim opštinama raditi na tome da broj reciklažnih dvorišta u kantonu Sarajevo povećamo, a ako ništa da uduplamo trenutno broj reciklažnih dvorišta, da ljudi onda imaju i obavezu i pravo da mogu na ta mjesta odlagati propisno svoje stare stvari. Pored toga, mislim da su građani mogli primijetiti zadnju, recimo, pola godine ili godinu dana, da su povećane aktivnosti odvožnje otpada iz naših kontejnera u gradu. Naravno, ta opšta infrastruktura nam nije baš najbolja, godine neulaganja u te neke tehničke detalje vezane za samu problem deponovanja otpada, dakle, odlaganje otpada u kontejnere. Ti kontejneri su već dotrajali, mi smo sad pripremili sa našim komunalnim preduzećem jedan veliki projekat gdje želimo zanoviti sve ove mjesta, odnosno kante, kontejnere u gradu. To zaista treba mnogo sredstava izdvojiti i evo s te strane mislim da ćemo do kraja godine, ukoliko nam uslovi za to budu naklonjeni, uspjeti nabaviti neke najvažnije dijelove koji će se moći onda zamijeniti vezano za same kontejnere u gradu. Treba li se više, po vašem mišljenju, fokusirati na unapređenje infrastrukture ili na edukaciju građana? Pa jedno i drugo, to jedno bez drugog je faktički neodvojivo, jer ne samo na edukaciju građana, mi smo nedavno komentarisali da nam je neophodna nova i edukacija zaposlenika našeg komunalnog preduzeća koje se bavi prikupljanjem, odvozom i deponovanjem otpada. Pored toga, nama treba isto smjer u kom pravcu ćemo dalje ići, jer nemoguće očekivati efektno i kvalitetne rezultate ukoliko imate čitav taj segment, dakle i prikupljanje i odvožnju i deponovanje otpada na jednom mjestu.
To se u narednom periodu mora malo promijeniti, mi imamo neku ideju kako to uraditi, vidjet ćemo istrajati u njoj. Ideja da se zapravo to deponovanje otpada kao krajnja mjera, odnosno krajnji put ovog našeg otpada u kantonu Sarajevo ili generalno, da se ono izmjesti iz rada, odnosno da se pokušamo vratiti na neki početak kada je zamišljeno kako da se upravlja otpadom Federaciji u BiH, pa ćemo vidjeti. Ali svakako da i radnici moraju biti edukovani, da budu samo svjesni posla u stvari koje oni obavljaju u ovom nekom novom vremenu, posebno kad imamo ove nove stvari kao što je recimo ova reciklaža koju želimo da zagovaramo maksimalno i to radimo stalno. Dakle, moraju oni biti svjesni posla koji obavljaju i značaja koji imaju u društvu, a ova edukacija građana, naravno, mada recimo rad ima dobrih projekata koji rade unutar svog djelovanja i imaju projekte koje rade sa školama, sa najmlađima, a ja opet kažem, ne možemo mi samo od najmlađih i od naših školaraca tražiti da budu ekološki osviješteni. Dakle, njihovi roditelji, svi građani starije životne dobe moraju biti uključeni u taj sistem i moraju shvatiti da ipak žive u 21. vijeku, u glavnom gradu jedne međunarodno priznate države i tako dalje. Jedan od ključnih problema predstavlja nedovoljna inspekcija i kažnjavanje nesavjesnih građana. Šta biste preporučili za poboljšanje provedbe zakona i inspekcijskog nadzora u Sarajevu? U Sarajevu, pored mnogih drugih stvari, i ova stvar koja nije najbolje definisana i uređena je zadnjih desetaka godina. Problemi se samo usložnjavaju i gomilaju. Neke brze i efikasne mjere, nažalost, u bilo kojoj, ne samo oblasti koja se tiče ovoga otpada, nisu moguće. Tako da s te strane kantonalna vlada u nekom prethodnom sazivu je pokrenula priču oko jednog organa koji je bio zaseban unutar naših organa uprave, a on bi se, kolokvijalno smo ga nazvali, komunalna policija. I ta komunalna policija u stvari je tendencija da se putem ljudi koji budu tamo radili, da se ta komunalna higijena malo više podigne na malo veću ljestvicu i da se tim nekim djelovanjem takvog jednog instituta faktički naši nesavjesni građani i institucije i dovedu u jednu situaciju da ipak budu kažnjeni za neka nedjela koja čine unutar našeg javnog prostora. Tako da je to recimo jedna od mjera koja će biti, mi čekamo, znate kako je u ratu administraciji, razne procedure i nekakvi procesi gdje od mišljenja do mišljenja, od jednog ureda do drugog ureda da biste dobili i kompletirali taj jedan zakon ili nekakvu odluku. Tako da mi čekamo da konačno to složimo i da pošaljemo prijedlog zakona koji se utvrdilo kako da buduća ta uprava funkcioniše i čim dobijemo sva mišljenja, mi ćemo to poslati uskoro, nadam se, na vladu, poslije na Skupštinu kantona Sarajevo da raspravlja i da donesu neku odluku koja će ići u tom pravcu da se osnuje jedno takvo tijelo. A moje naredno pitanje bi trebalo biti šta je potrebno za uvođenje komunalne policije u Sarajevu? Pa manje više sam prethodno vam otprilike objasnio. Dakle, mi čekamo nakon nekakvih neslaganja koji su vezani za uvođenje takvog jednog tijela u sam, kao novinu u našu kantonalnu administraciju, pa ima određenih pravnih nejasnoća, praznina koje mi pokušavamo da popunimo. I ono što bi bilo najvažnije, jer je u manjem BiH entitetu donesen sličan jedno pravilo, jedan zakon, ali je donesen na tom, kako oni kažu, republičkom nivou. Dakle, Republika Srpska je uredila kako i na koji način se uspostavljaju ta tijela, kao što je komunalna policija unutar jedne lokalne zajednice. Mi sad to nemamo na federaciji, mi pokušavamo krenuti prvi i da budemo prvi u federaciji koji će na nivou kantona urediti funkcionisanje jedne takve ustanove, odnosno jednog takvog tijela. Imate li možda neku godinu u kojoj se nadate da ćemo dobiti komunalnu policiju? 2025. Hvala vam. Sad, kako možemo motivirati građane da prijavljuju slučajeve nepropisnog odlaganja otpada? Pa prije što ste vam vi
prije što ste vi tako pitanje ovo postavili, to mi smo već razmišljali u ministarstvu šta da u stvari uradimo, kako da motivišemo ljude da budu više komšijski raspoloženi, a ne u smislu da čuvaju informacije ili da ih skrivaju, nego da nas obaveštavaju i da nas na vrijeme upozoravaju na neke negativne pojave koje se tu dešavaju. Imamo, ne znam, par ideja, nećemo ih sad otkrivati, ali kako da motivišemo stvar ljude da svoje komšije koji nisu dobri susjedi, da ih nekako primoraju ili da ih upozore da to što rade nije u redu. Naravno, pored tog nekog kvalitetnog međukomšijskog i međuljudskog u našem glavnom gradu, mi moramo raditi na tome, ovo malo prije ste pomenuli, edukacija ili obaveštavanje. Ja kad kažem svojim iz komunalcima ili iz rada, dajte, otprintajte baš na nekakav A4 format neke stvari koje se ne smiju raditi. Nažalost, mi imamo situaciju da u gradu ne znaju ljudi živjeti. Jednostavno nisu naučili da žive pogotovo u zgradama gdje imamo više stanova i tako dalje. Dakle, dajte, otprintajte nam jedan običan list papira i na svaki ulaz da zalijepimo, da kažemo šta se ne smije raditi, da se ne smiju istresati mrve kroz naše balkone, kroz prozore, da se ne smiju hraniti ptice na taj način, da ne govorim neke druge stvari koje se dešavaju, koje se bacaju kroz prozore, ostavljaju se u haustorima, ispred haustora. Mislim, sad da ne otvaramo tu temu, svjesni smo svi koji živimo ovdje, na šta to na kraju ispadne, ali kažem vam, neke opšte mjere, neke male stvari za koje mi svi smatramo da se one podrazumijevaju, da to svi znaju, nažalost, očigledno da teren nam pokazuje da to ne znamo i da se trebamo vratiti korak nazad i ponovo ispočetka i opetovano svakom ponavljati koje su obaveze življenja u jednoj metropoli. Sad, koje konkretne korake bi lokalne vlasti trebale poduzeti kako bi poboljšale sistem odvoza otpada i smanjile stvaranje ilegalnih deponija? To je poprilično jedno kompleksno pitanje, posebno u kantonu Sarajevo, obzirom da je naš kanton nekako koncentrisan na način da su sve ove opštine, faktički ne znamo gdje nam je granica između jedne ili druge opštine. Iz tog razloga smo jedini u federaciji koji ima organizovanu komunalnu privredu, pa u širem obimu komunalnu privredu na čitavom, na području, odnosno na nivou kantona. Dakle, komunalnom privredom se bavi kanton, ne bave se lokalne zajednice, ali one svakako su saučesnici u sistemu i aktivno pridonose da bude situacija na terenu bolja. Ono što se može očekivati od naših opština jeste da zajedno prilikom, to je već plan za narednu godinu, ja imam želju, obzirom da su prošli ovi lokalni izbori i sve ono što je bilo vezano za to, da sjednemo sa svim, odnosno da napravimo jedan širi sastanak sa svim načelnicima i načelnicama u kantonu Sarajevo i da se dogovorimo oko te neke komunalne čistoće i oko tog posla za naredni period, da se planovi upravljanja otpadom malo definišu malo drugačije i to ćemo svakako uraditi, ali pored toga obaveza je dakle i opštinskih inspekcijskih organa da detektuju te stvari, da ih prijavljuju, da budu aktivniji na terenu, da ono sve negativno što vide da se dešava na prostoru neke sredine da ne prešućuju, nego da nas obaveštavaju, da zajedno donosimo neke mjere koje će poboljšavati stanje. Dakle, iako je komunalna privreda na području kantona definisana, odnosno na nivou kantona, opštinske službe, opštinski načelnici moraju aktivno sudjelovati u kreiranju nekog ambijenta gdje će se moći očekivati neki, ako ništa, čišći grad. Koje prepreke vi smatrate najvećima u postizanju čišćeg i urednijeg Sarajeva? Pa to su ove neke, za početak, te komunikativne prepreke. Dakle, mi nemamo baš najbolju saradnju sa svima u sistemu, često se luta na način da se prebacuje odgovornost jednih na drugih bez da se traži konkretno rješenje. To je recimo jedan veliki problem ne samo u komunalnoj privredi, nego inače. Manje više je princip da se ukoliko
nešto je tvoja nadležnost, pokušavaš nekoga uključiti, drugog da bude i njegova i tako dalje. I s tim u vezi nam je to poprilično jedna tema koja nekad i ovisi o politici, a nekad i ne. Manje više ta kvalitetna komunikacija je preduslov svakog dobro obavljenog posla. Pored toga, također moramo imati neke osnovne stvari koje su vezane za upravljanje otpadom na način da definišemo tačno ko je za šta nadležan i na koji način. Tako da to su, mislim, dvije glavne prepreke. Sve poslije ćemo mi lako riješiti. Naravno, bez financijskih kvalitetnijih i boljih financijskih podloga mi ne možemo očekivati neke kvalitetne i dobre rezultate. Dakle, mora se više ulagati u ovaj sistem da bi sistem bio i održiv, da bi sistem bio i funkcionalan. I s te strane trudit ćemo se i zajedno u narednim periodima raditi. Posebno sljedeća godina nam je baš ključna za te stvari, jer moramo donijeti strateške odluke šta dalje s našim otpadom, jer ono što smo na početku komentarisali, proširenje deponije za novu plohu, nije dovoljno. Ono će, ukoliko nastavimo odlagati otpad na ovakav način kao do sada, trajati još jedno maksimalno do 10 godina. I 10 godina vrlo brzo prođe, a poslije nemamo ni teoretske mogućnosti da taj prostor dalje širimo. Tako da s te strane donošenje kvalitetnih strateških odluka se postavlja već sad kao imperativ i mi ćemo na tome raditi. Ponudit ćemo i Skupštini kantona i svim našim predstavnicima lokalne samouprave u kantonu Sarajevo neka rješenja za koje ćemo tražiti podršku i suport da na zajednički način rješavamo naše zajedničke probleme. Tako da su to neke stvari koje mogu biti, dakle, od komunikacije, od nekakvih strateških usmjerenja, od nekakve većeg i zajedničkog ulaganja u čitav sistem. Mislim da nakon toga možemo zaokružiti priču da možemo imati zadovoljavajuće uslove kada je opšta komunalna čistoća ili opšta komunalna higijena u pitanju. Mi radimo također, pored ovog nekog dijela koji se odnosi na odvoženje otpada i tako dalje, pored toga vrši se, čisto da našim građanima pojasnimo, dakle mi vršimo čišćenje, odnosno pranje ulica vrlo često, vrši se čišćenje i ovih kanala za odvodnju i otpadne vode i ovih oborinskih voda, tako da mi u tom sistemu imamo recimo jedan prečistač, među rijetkima smo u BiH koji ima prečistač otpadnih voda koji pokušavamo da ga stavimo u maksimalnu funkciju, dakle i to je u službi ovoga zbrinjavanja otpada. Mi smo nedavno imali odnosno imamo potpisan sporazum sa ovom međunarodnom financijskom korporacijom gdje zajedno s njima pokušavamo da nađemo rješenje za nagomilani mulj koji se dešava, koji se nalazi na našim butilama, dakle na našem prečistaču otpadnih voda, jer trenutno ili do juče legislativa nije prepoznavala taj mulj kao uopšte materijal. Tako da nismo imali gdje s njim, nego smo ga deponovali na butile od 2017. faktički nismo mogli raspolagati s tim muljem, odnosno nismo ga mogli nigdje drugo zbrinuti, odvesti, nego nam je faktički deponovana na tom lokalitetu. Tako i to je recimo jedan problem koji smo otpočeli rješavati i ja vjerujem da ćemo ga uskoro riješiti. Imamo dobre neke polazne osnove. Dalji razvoj ove deponije će ići sigurno da li u smjeru izgradnje jednog mehaničko-biološkog postrojenja koji će razdvajati otpad, malo ozbiljnije i kvalitetnije da se radi neki RDF, ili da ćemo ići u nekom zagovaranju priče oko neke kogeneracije koja isto bi se mogla napraviti na našoj deponiji. Tako da dosta je u ovom sistemu koji ste vi ili koji smo mi danas otvorili, ima dosta tu situacija koje trebamo složiti, ali ja vjerujem da ćemo posvećenošću u poslu, pravovremenim, pravovaljanim akcijama, kvalitetnim i normalnim projektima doći do poboljšanja stanja. I evo možda da nam kažete još kakva je vaša procjena efikasnosti trenutnog sustava odvoza smeća u kantonu Sarajevo? Trenutno efikasnost nije na najboljem nivou, to vidimo svi. Poboljšanja su vidna zadnjih recimo godinu dana. To vidimo po količini odvožnje
otpada, odnosno po količini otpada koji deponujemo na smiljevićima, dakle češće i više odvozimo smeće. A taj sistem se mora unaprijediti, zato trebaju neki preduslovi, malo prije smo ih spominjali, od ti nekih materijalno-tehničkih uslova, financijskih, pa i do ovih komunikativnih, odnosno do ljudskih. Tako da te stvari ćemo popravljati i ja vjerujem i radim na tome da sistem prikupljanja, odvožnje i deponovanja otpada bude i efikasniji i da imamo čišći grad. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu i ona stara maksima da je smeće zapravo resurs je neki najbolji polazni osnov s kojeg treba da krećemo dalje u ovu priču, jer to i jest tako. Dragi naši, gledali ste još jedno izdanje podcasta S. Podcast S. Radio Sarajevo.